le ipaakanyeditse ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga. Fa lefatshe la Botswana la kgolelwa go beeletsa mo mohameng wa temothuo. Setlhopha sa Botswana se solofetse go tsabakela mo mabelong a di-Olimpiki tsatsi la gompieno. Motswala botseng ka mogele kereke ya Roma ya kgoletswe go boetsweletse ka go tlhabolola thuto mo mafatsheng a Botswana le a Bahamas. Seo se builwe ke moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas, Governor General Dame Cynthia Alexandria Pratt, fa etetse sekolo sa Our Lady of the Desert le Mattas Bay e le dikolo tse di simolotsweng ke kereke ya Roma kwa toropong ya Francistown. A re utlwe Love Mo Mario. Dikolo di akaretsa Samueding College kwa Otse, Maconel kwa Tutume, Mount Senior kwa Mau le Mattas Bay kwa Francistown ke dingwe tsa dikolo tse di simolodisitsweng go agiwa ke kereke ya Roma. Magareng ga tsone go na le sekolo se se botana sa Our Lady of the Desert mo toropong ya Francistown se le sone se simolodisitsweng ke kereke ya Roma ka ngwaga wa 1950. Fa ba le kudisa moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas baeteledipele ba sekolo seo ba supile gore le ntswa ba na le dikgwetlho fela ba tsweletse ka go tshegetsa serodumo sa sekolo se itsegeng ka sone sa go alosa baithuti ba thwathwa ebile ba itse modimo. We are working hard also. Re dira ka nata go tshwarelela serodumo sa sekolo se se itsegeng ka sone sa go pasa ka maduo a kwa godimo. In terms of academic. We also visit the sick at their homes. Re etela thata balwetse ga mmogo le magolegwa go ba neela ditamelo tse ba di tlhokang. To the prisoners and illegal immigrants. Sekolo sa Our Lady of the Desert sa amogela baithuti go tsweng mahatsheng a mangwe a akaretsa Tanzania, Nigeria, India le Bangladesh magareng ga mangwe. Moeteledipele wa Commonwealth of the Bahamas a re kereke ya Roma e botlhokwa thata mo go tlhabololeng thuto ka jaana le ko gabo eng tsweletse ka go tlhabolola thuto gape e kopanya ditšhaba ka go harologana. And today the Catholics were the first to come to our aid in the Bahamas as it relates to education. Kereke ya Roma ke yone ya ntlha go simolodisa le go ta ko Bahamas go thusa mo go tlhabololeng thuto. Go tshwana hela le mono Botswana. Nayo ke godisitswe ke kereke ya Roma. E ntsentse sekolo go fita ke bona tiro. Ke tswa mo lelapeng la bana ba le 16. Re sa iphe sepe ebile re lebelwa ko tlase ke batho. Kereke ya Roma e ne ya re isa sekolo ya re fa sebaka sa go ithuta. Re fa gompieno ka lebaka ebile ga re a lathega. The Catholic schools. Before we had social service, there were the Catholics. They fed us, they clothed us. And I'm able to tell this story today because it was the Catholic school that gave me a chance. We must understand that we are here for a purpose. There is no accident that God brought me here. Ereka sekolo sa Our Lady of the Desert se re go laletsa gore gore kopanye le boeteledipele jwa ditoropo tse dingwe kwa Bahamas go tsaya malebela mo go tsa thuto le gore e tlhabologa jang. Go ba tshwaraganya le dingwe tsa ditoropo kwa Bahamas go dirisanya mo go amoganeng dikitso ka go tlhabolola thuto. We therefore, Your Excellency, extend an invitation to you to link us with similar cities in the Bahamas so that we create sister city relations whereby we can benchmark on how these issues have been addressed. The relationship will also serve as a reminder of your visit to Botswana and Francistown in particular. Moeteledipele wa Commonwealth of the Bahamas o kopile baithuti go dirisa sebaka se ba se hilweng ha go ithuta go tlhabolola toropo e ya Francistown go oketsa serodumo sa yone gore e kgatise thata le go hitisa jaaka e tlwaelesegile ka leina la the city of all things precious.
Lavo Mario, Botswana Television, Francistown. Mokwaledi wa lekalana le le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission Re Jefferson Siamisang a re e relentswa go nnile dikgwetlho dingwe lefatshe leno le malala a laotswe go ka tshwara ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga. O buile seo kwa phuthegong e a neng a rolela baemedi ba mafatshe a sele pego ya go ya ga ditlhopho tsa setšhaba. A rutlwa ke letleletse Semolokai. Go ya ka molao motheo wa lefatshe leno ditlhopho di tshwanetse tsa tshwarwa morago ga ngwaga dingwe le dingwe tse 5 ka jalo go baakanyetsa seo go tlhokana le go dirwa ka manontlhotlho go tlhomamisa gore ditlhopho di tsamaya sentle. Lekalana le le tsamaisang ditlhopho le supa fa go nnile dikgwetlho di akaretsa tiego ya go simolola ikwadiso ya ditlhopho ka mabaka a dikgang tse di neng di le kwa dikgotlatshekelo. Le fa go ntse jalo ba ka lefatshe otlhe di tsamaile sentle mo dipaakanyong tsa dikgaolo go kgagangwa ga dikgaolo tsa botlhophi le paakanyo tsa matlhophelo. There was a court case which was filed with the courts by nngwe ya diphathi tsa sepolotiki mono e ne ya isa kgang fa pele ga kgotla ya ditsheko e batla gore e fiwe dithata tsa gore e re ka ikwadisetswe ditlhopho e bo e beile batho go dira tiro eo le lekgotla le le tsamaisang ditlhopho. Mme kgang eo e ne ya wela ka kgwedi ya Sedimonthole e le malatsi a le 19 Ngogola. Kgotla ya ditsheko e ne ya tsaya tshwetso e kgatlhanong le dikeletso tsa phathi eo 2023 in our favor. Dipalo tsa batlhophi go kaiwa di oketsegile fa di tshwantshangwa le tsa ditlhopho tsa ngwaga wa 2019. 1,038,261 Botswana validly registered as voters for the October. Dipalo tse di kwa godimo tsa Botswana di ikwadiseditse go tlhopha go tshwantshangwa le ditlhopho tsa 2019. Re fitlheletse 20 a selo se re neng re se ipetse re le lefatshe tsa palo tsa batlhophi. In 2019, or we went to the 2019 general elections having achieved about 73% of the target that was set by then. Lekalana la ditlhopho la thusa baemedi ba mafatshe a sele go tlhaloganya ditsamaiso tsa molao tse di batlamang mo ditsamaisong tsa bone. Responsibilities of the IEC, these are found under section 65A 12 of the Constitution. Tiro ya IEC e tla ka fa molao wa section 65A12 mo bukeng ya melao ya Botswana. IEC e filwe maikarabelo a go tsamaisa ditlhopho tsa mapalamente, makhanselara le ditlhopho dipe fela. Lekalana le na le dithata tsa go ntsha ditaelo ka fa ditlhopho di tshwanetseng tsa tsamaisiwa ka teng go le mo molao motheong. Of his or her functions under the electoral laws of Botswana. Ditlhopho tsa setšhaba di tla tshwarwa ka kgwedi ya Phalane monongwaga. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Puso ya lefatshe leno e tsere tshwetso ya go tokagatsa mogama wa dipatlisiso le ditlhamo tse dišwa ka go oketsa madi a dirisiwang mo dipatlisisong go nna 1 billion pula mo ngwageng wa madi wa 2024-2025. Se se builwe ke tona ko lephateng la ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane re thulaganyo segokgo yo tsweletseng a tlhalosa fa dipatlisiso di ka fefosa dikeletso tsa go fetola lefatshe leno go nna la itsholelo e kwa godimo. Re se go buile se kwa pitsong ya dikitso le maranyane mono Gaborone. A rutla ke o lebogile ra dipotsane. Re se go re mo dipakeng tsa segompieno dithamo le dikitso tse dišwa tse di tang ka lebaka la dipatlisiso di thusa go thabolla dikitso tsa maranyane tse di ka godisang itsholelo le go thama mebereko. O tsweletse a supa ha mo dingwageng tse 20 tse di hitileng la tseleno le tsile ka maranyane a dithaeletsano le dipatlisiso a thuseng batho go tshwaraganela dipatlisiso tsa go dira dithoto le ditamelo le batho ba mahase a sele. Achieving a knowledge economy will require every stakeholder in education, consulting, science, finance, insurance, information technology, health services, and communication sectors to become relentlessly innovative in addressing and finding solutions to social. Bana le seabe bote ba tshwanetse go tsenya letsogo mo maitamong a lefatshe la Botswana la go nna le itsholelo e ikegileng ka dikitso. Puso e ntshitse 1 billion mo ngwageng wa madi wa 2024-2025 go thabolla dikitso tsa maranyane tse di ka isa itsholelo ya lefatshe leno kwa godimo. The major highlights is that government has been gradually increasing
research funding over the years to just over R1 billion in the 2024-2025 financial year. There's mining, tourism, a dipatisiso di remelele mo dikitsong tsa temothuo, maepo, bojanala, metshameko, bodiragatsi le tsa mesepele gore di gole. estate and business services, research and innovation. We need to be aligned. It should drive these. There's the importance of a mindset shift. It is a key attribute in creating a new. Tsetso tega di ka tsa kgonagala ha se hela batho ba hetola dikakanyo tsa bone le ka ba ntseng ba dira dilo ka teng. But a level of disruption is also required. Di-company tse di ikemetseng di akgoletse go supa kgathego mo dipatisisong tsa maranyane le dithaeletsano. Just to name a few that have come to mind, there is the NEO Hub and Spula Space. Several efforts are also underway to NEO Hub le Pula Space ke dingwe tsa di-company tse di ikemetseng tse di rotloetsang badiragatsi go kwadisa tiro ya bone le go ruta bagwebi ba ba botana ka tsamaiso ya dikgwebo. and enhancing business success by offering mentoring and coaching services. Re se go boletsa ga puso e tse di dikgato go sireletsa bao ba batang ka dithamo le dikitso tse di solegelang setšhaba molemo ka go simolodisa makalana a tshwana le Companies and Intellectual Property Authority le Botswana Digital and Innovation Hub. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television ga boroni. Tona wa kgaolo ya borwa kwa lefatshe la Zambia re Credo Nanjua wa kgoletse lefatshe leno go dira trata e laolang matlhoko le motsamao wa leruo go bapa le mololwane wa Afrika Borwa a supa fa le kgato e tona thata mo mahameng wa thuo a re maikalo a bone ke go dira se kwa lefatshe la bone go sireletsa le go tlhokomela leruo la bone. Tona Nanjua buile se jaaka na etetse lefelo la kgwediso ka satla kwa Ramatlabama a rutlelo Nesco. Terata e ya sekgala sa dikilometara di le 182 e agiwa morago ga gore lefatshe la Afrika Borwa le itemogele bolwetse jwa tlhako le molomo mme lefatshe la Botswana la tsaya tshwetso ya go e dira e le tsela nngwe ya go thibela bolwetse go tsena monoga e le gone go lwantsha bogodu jwa leruo. The investment that is gone also into the infrastructure development to protect the country from kgato ya go aga terata e laolang motsamao le matlhoko a leruo ke tshwetso e ntle fela thata ka jaana bontsi jwa dikgaolo mo Botswana ga dina bolwetse jwa tlhako le molomo. Go tlhabolola leruo la bone ka go tswakanya ka dipuo tsa boleng ke dingwe tse di dirang gore ba tsene mo mmarakeng wa mafatshefatshe. To really improve the quality of their beef. BOTSWANA is able to enter into the foreign market. Tshwetso ya lefatshe leno ya go shahatsa lefelo la Ramatlaba mo go nna boremelelo jwa kgwediso ka seatla le go reka dipuo go tswa ka ntle go tlhabolola leruo go supilwe le tsela nngwe ya go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno. Ke selo se sentle thata go bona batho ba tswa ko mahatsheng a mangwe a re tsang gore ba kopele ga rona ba tla go itumelela ka ha re tshwereng ka teng. Re sologela gore ka go okediwa ga lehelo le jaaka go tla go tsengwa madi a hetang 100 million re godisa itsholelo a kgaolo yone ya rona e le mohama a temothuo go tlhama diphatla tsa mebereko. Loeto lo solofetse go tiisa botsalano gareng ga mafatshe o mabedi mo go tsa papadi le madirelo. Lone Sekobo, BTV News, Ramatlabama. Fa re tswelela molaodi wa kgaolo ya Kgatleng me Kolobetso Sejakgomo a re dipaakanyo tsa go ipelela ngwaga wa ntlha wa letsholo la go fetola dikakanyo la mindset change le tsweletse sentle fa bua ka laboraro kwa motšhudi mo potsolotsong le lekalana la bobega dikgang la BTV me Sejakgomo a re ba tsweletse ka go kgabisa kgaolo eo ka go kwala melaetsa ya archentšheng mo mafelong a farologaneng go gatelela fa molaetsa o goroga kwa setšhabeng. Ngwaga wa ntlha wa letsholo la go fetola mekgwa dikakanyo maikutlo le boitshwaro le leng pilara ya botlhano ya maitlamo a ditlhabololo a tlhomontšha le tla ipelelwa mo bogaufing mo kgaolong ya Kgatleng kgone ofisi ya molaodi ka tshwaragano le maphata a puso a eme malalalaotswe go ipelela phitlhelelo e kgolo e ka go dirisa botaki mo mafelong mangwe a morafe jaaka sekolo se segolwane se sa lentswe 2 go gasa molaetsa yo o solofetseng go rotloetsa banni ba kgaolo e ba gangwe le gape ba feta mo mafelong a go fetola ka fa bantseng ba dira dilo ka teng. Ditshwantsho tse di rera molaetsao ka ditsela tse di harologanyeng ya ka ba re direla ka tselentseng jaaka dikwele re di
choositse kana re di tlhophile tse di mmalwanyana tse leng gore di hatla sa ga tsela tse ka reng ba khatla ba ntse ba heta ba bo ba ka ba la molaetsa o ba o tshwara ba o bona re o dirile jaaka re o dira jana mo lentswe se se itumedisang ka bogori ba kgaolo e ke gore ba re letleletse ba re phutholetse dipelo tsa bone gore re ka ralla kgaolo e ra dira ra kwala re tšhentšheng gongwe le gongwe ra morera ka ha re ka morerang ka teng. We are having some artists who are from Some of the artists are from MySec and they are also showcasing the different skills. ba bokgoni bo bo harologaneng re leka go dira kgaolo ya rona gore e nne kgaolo e leng gore inte thata mindset change ba gaetso ra iruta mo sekolong thata re tsenya mo baneng mme bana ba rona ra go make sure gore ga ba tatseleswe ka gope re engage the grounds people the groundsmen tsa rona re engage le bone bana ka bo bone ba disana. Tiro e thusa gape go rotloetsa bophepa mo kgaolong ka kakaretso. Re tswela re phepahatsa malapa dikgotla tsa rona ditsela tsa rona gongwe le gongwe le one tsela ya go supa gore tota re hetogile re bata dilo tse dintle. Maiteko a go gasa moletsa wa go fetola dikakanyo a galaleditswe ke boeteledipele jwa kgaolo ke motlotlo ka gore molaodi le team ya gagwe ya council ba eme ka dinao go bona gore kgaolo e se motse kgaolo ya kgatleng e tlhokometswe e phepa. Kgato ya bobedi jaanong ke go ntlafatsa lobo la kgotla-kgolo e le maiteko a go rotloetsa bakgatla ba ba tsang ditlamelo kwa kgotleng go dira dilo ka tsela e pharologanyo. Jessica Pilane, BTV News, Moshudi. Mookamedi wa mokgatlo wa batlhoka kutlo mme o rapele mokgosi a re ka maikaelelo a go fitlhelela tebelopele ya katlego ya mongwe le mongwe go sa tlogole ope kwa ntle ba bone go tshwanela gore batlhoka kutlo le bone ba rutuntshiwe ka mananeo a puso a tshwana tšhema temo le thuo le tlotlo a re go dira jalo go ka baka gore le bone ba itshetse le go tlhabolola matshelo a bone mme mokgosi o buile seo kwa thuto ska dipuisano e neng e rulagantswe ke ba Botswana Society for the Deaf kwa Ramotswa. Mme mokgosi a re go le gantsi mananeo a puso ga a kgone go fitlhelela mongwe le mongwe ka jaana bontsi jwa nako a gasiwa mo seroma moweng mme seo se baya batlhoka kutlo ka fa mosing mme fela jaaka mongwe le mongwe batlhoka kutlo le bone ba na le bokgoni jwa go ka dirisa mananeo le ditlamelo tseo ka di ka ba thusa go tlhabolola matshelo a bone. Dipatlisiso gape di supile gore motlhoka kutlo ke motho o e leng gore tota botlhale jwa gago bo mo diatleng botlhale jwa gago le kitso di mo diatleng mme ga re tla go bua ka diphologolo kana re tla go bua ka leruo re tla go bua ka temo ke dilo tse e leng gore o tla ba di dira ka diatla ebile a di bona ka matlho ke dilo tse e leng gore ebile ba bangwe ba bone ba setse ba supile gore tota ba na le kgatlhego ba setse ba supile gore ba na le bokgoni mo go tsone mme hela ne re batla gore re supe gore a mo mananeong a e leng gore gompieno a teng a e leng gore ebile ke sesolosolo tota le bone re se ka ra ba tlogela ko morago. Lephata la temothuo le tlhalosa fa mo nakong ya gompieno go ise go ne le dithulaganyo tse di hapegileng tsa go thusa batlhoka kutlo ka mananeo a temo le tlotlo le thuo le tlotlo mme ba rurifatsa fa ba ikelela go dira ka bojotlhe go banela dithuso tse ba di tlhokang. Lenaneo le la thuo le tlotlo le sampele le magorogomaša ga ise re ne le mananeo ape a hapegileng a lebaganeng le batlhoka puo kana batlhoka kutlo mme ke tsa gore ka ke tshimologo e tla re mo tsamaong di nne teng re kgone go ba thusa hela ka motswana mongwe le mongwe ka kgona go bona thuso. Mananeo a ntseng jaana ke a motswana mongwe le mongwe ba iteke ba seka ba salela ko morago ba lebile gore ke ba tlhoka kutlo kana ke ba tlhoka puo. Bangwe ba tlhoka kutlo ba supile fa ba itumeletse thuto se ka dipuisano ka gore ba dumela fa ba tla kgona go itshetsa ka mananeo a le gone go tlhabolola matshelo a bone. Ke itumeletse gore ka re le batlhoka kutlo re ntse re sa itse ngana ka go farologana hela lo ka ona mananeo a ga government ke itumetse thata gompe ke ithutile gore re ka kgona go ipulela dikgwebo ra tsenela thata mo tsa temo gape go na le programong ya temo thuo le tlotlo e le gore le one e itebagantse le thuo so ke dilo gore le batlhoka kutlo ntse re sa ditse but ke itumela gore yaanong re tla anya se mo programong. Setšhaba ka kakaretso se rotloediwa go ema batlhoka kutlwanokeng gore ba iteke mme ba seka ba salela morago ka go tsaya mananeo a puso. Pearl Pududu, BTV News, Ramotswa.
fa re ba tsa mafatshe a sele pego go tswa kwa lekgotla la ditšhaba e supa fanto e gogileng go feta sebaka sa ngwaga kwa Sudan e bakile tlala mo dikgaolong dingwe tsa bokone jwa Darfur. Dipatlisiso tsa lekalana la Integrated Food Security Phase Classification di supile fa e le la ntlha go na le lešekere le le feteletseng mo kgaolong eo. Go ya ka pego ya IPC lekalana le le itebagantse le dipatlisiso tsa seemo sa tlala go supagala fa dikgaolo di ka tshwara 14 di setse di kaile fa seemo sa tlala se tla kekela kwa Sudan ebile seemo se tla nna maswe le go gaisa ka kgwedi ya Phalane. Ntwa magareng ga Rapid Support Forces RSF le Sudanese Armed Forces e setseng e gogile dikgwedi di ka tshwara 15 e kganela go goroga ga dithuso tsa dijo kwa dikampeng tsa batshabi. Lekgotla la ditšhaba le ntshitse pego e supang fa 25.6 million ya batho kwa Sudan ba gomagomediwa ke go bolawa ke tlala, mme le kuile mokgosi wa dithuso tsa madi a kana ka $2.7 billion go hema seemo go tswa mo taolong. Ba ba beileng seemo leitlho ba supa gore go nna maoto a tshupa go tsibogela seemo go ka nna ga bulela phatla ya tse dikgolo go diragala. Re sa le foo moeteledipele wa lekalana la tsa phetogo ya loapi kwa lekgotleng la ditšhaba mme Rina Gelani o mo kgaolong ya Aforika go sekaseka seemo sa luba mo kgaolong e. Kwa Zimbabwe o ne a tlhalosa fa seemo se supa fa lefatshe le tsile go babalelwa ke manokonoko a El Nino. Re tshwanetse go potlakela go beeletsa mo go thuseng setšhaba le mafatshe mo go fokotseng manokonoko a phetogo ya loapi le go fokotsa mesi e kgotlalang tikologo, gape le go thusa setšhaba go tlwaela diphetogo tse di diragalang. Kgaolo ya Aforika e kokonelwa thata ke phetogo ya loapi, le ntswa e ntsha bonyenyane thata jwa digese tse di kgotlalang tikologo ya boleng jwa 4% fela. Laonele Goale, BTV News. Tla ke di be khutlo gone fa Tumompatane wa latela ka tsa metshameko Tumela Motswana. Ka leboga morwarre Motsetsi Madubeng ka mogela ka tsa metshameko mme tsone tsare mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa mabelo se se kwa Paris, France Ntshwarang Chilume o tlhalositse fa setlhopha seo se tsogile sentle ebile se ipaakanyetsa go tlhabana le mafatshe a mangwe. Setlhopha seo se simolola iphadisanyo ya sone kwa di-Olympic-ing segonjono. Mokatisi Chilume o ne a tlatsa ka go lebogela batswana ke monekeng e ba e fileng mo nakong ya ipaakanyo ya metshameko eo. Setlhopha seo sa mabelo se tla bulela kgaisano ka tikologo ya ntlha ya lebelo la 800 meters la bomme ka LABOTLHANO, mme ka matlhatsole wa le tla fetoga jaaka go tla bo go tsana tikologo ya ntlha ya lebelo la 100 meters la borre kwa banna ba akaretsa sekgantshwane sa monoga e sa mabelo a makhutshwane Tebogo Letsile le Noah Lyles wa Amerika ba tla bong ba lwela phatlha ya go fetela kwa sekamakaola kganyeng a lebelo leo ka Sontaga. Mabelo ao a simolola ka nako ya 30 go tlogela nako a borataro mo maitsiboeng. We are ready. Athletes are starting defense for the competitions. But ready, and they have had very good quality sessions in the past few days. Re ipaakantse go utlwala sa le re simolola ikatiso a rona re goroga kwano mme le Letsile o tsogile sentle go lebega e le motho a ikemiseditse go fenya. He's ready to roll. Mela Moody